keberangan ya aing. Lele aing sih kana laparan yo. Nyacan di paraban di ge. Marah bener orang lah. Sepadenok lele aing kayak dijual na. Lebih mantap. Kau nama. Main kemana di ge? Pur aing deudeun ku ma aing nangan aku maha yo. Lele aing jadi paraban, mal tenok yo mah. Kadidruk lagi. Papat lagi. Aing. Rasa. Lele, sabarnya. Aker yang purna iya cing lele. Purna gak ditenan ku emak. Agak bingung ya. Nangan purna. Ketangguan pe lele. Nek nang purna heran ka dieu kedapnya. Aing kasayangan ieu lele. Di mana berharus menjadi di mana anak melacong berharus menjadi di mana yuk kemana si acong gayana pakai kacamata di samperan ah. Udah duduk, beratnya berat, duduk, beratnya berat. Aro, ayah artis anyarnya. Mana artis anyar? Coba dia acong nyanyi. Ada penyanyi, mata helai. Harusnya aku yang disana milikmu, bukan harusnya aku yang disana lakukan dia. Nah, acong artisnya. Amin aja di artis. Bok, suara ini lahir tuh. Atuh mantep acong. Udah ya, ayo mau bayang acong anu nyanyi. Siap. Harusnya aku yang di sana yang bertemu doanya. Tarik acong. Harusnya aku yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Neng. Yuk, yuk. Cong, sana ka bogo to. Lempot ani mah itluk-luk. Oray mo rin sama di cubluk. Lu bener jeng lente. Itu. Kau nggak sih gandungan ay tanah mah? Teh ke mana? Udah ke Bandung ya teh mah. Melu teh ke Bandung. Hayu tapi lempang daek. Bong, terjadi lain lempang mah. Onggus. Ke Bandung iya lempang. Kira nyampe na bu. Bedak buluan. Lele. Tah. Lele. Yo. Hah? Naon teu kadenge? Hah? Oh, deui. Yo. Ti paraban deui ku Asule. Hampura tadi teu kadenge ku Aa. Itu naon ngomong jeung lele. Wah, bahaya mah sampeurna nah. Lele. Siap ku aing ngokong istibara parab. Kunaon ieu tilok baranghakan ieu? Le. Hah? Si kunaon Aing baon mah iyang. Coba juga. Wah, bahaya sih ieu puguban obat dicicingkeun bae mama bener. Kunaon kitu aing? Ngomong jeung lele. Masalahna naon jeung sia? Siap ku perut. Eta sia beki jasa ngledek aing. Oke, maaf sih masuk langsung bayar paparan. Geus kira diuk yo. Coba guys senyum, pan sih malam senyum kasep. Ganteng den aing. Oh, ganteng. Ada lain yuk. Mung, Nanjing bong. mung aing mah keur di dieu,
Ker malaban lele aing sing aya anu maling. Penting, dekun ge moal patut maling lele sia. Gagah abah, lele aing tuh deplona. Oh gitu. Oh lah. Oh geus ge aing mah ka ditu. Nyakan bebek sia. Lele kira gede. Kira gede. Ibu, ano lang kamana? Abukit bayu. Emang ayak itu. Ayo diberi ni mah aing. Nus niya lang ayak itu eh. Oke, ayo. Saya nyanyi baik. Ayo deh. Wiluk bersedi. Nggak ayo jeng, nyanyi baik. Itu sungai di mana? Wah jauh sih sudah pakai buku kuning lele. Ayo. Nah, nele, aing bakwan. Sia mau ulah hayang bakwan, kena muria. Pop. Cong. Eta, stres apa lain eta si Sule ngobrol di lauk. Nusnya, ayo, Sule ayo tiangkeun. Ayo. Nah, nele, aing bakwan. Hah? Bakwan. Astagfirullahaladzim. Sia naonan ngobrol di lauk. Stres apa naon? Cuman. Wah, wahai ini, udah dibawa anu masak umum. Ada sia acong naonan sia. Lucu meureun tah, lucu. Lucu. Anisnya nih lauk bisa ngomong itu lauk, ya kok bisa ngomong. Ih, atuh bisa. Aing sia mah. Sebelum abah. Nusnya udah main ulin. Bung. Bukit ibu ini mah aing ayo. Bung aing nak dia bae aing nak teman aing gerak gede. Parapan baik kudu jadi endrin ku aing. Ya, sangat punya lelet nyanyi ulin mumbai. Oh jingnya? Oh, Terus ka aing urang bae. Bodoh amat. Puting urang Saksi, endrin no, pengen rambang lelena. Go aing bae dia. Endrin sa ko inaya siya puting rambang lelaki. Aing mah capek nih kebutuhan sapoe teka dulu. Ditanyakeun budak eueuh. Sugan di mana? Tong lah ku aing. Neng maneangan be. Di dia bae teh isu. Nah kersel yang ulin. Ulin ka mana, Bebek? Satu kamana bae yang berdua be. Maning romantis, maning lopek, kan ada. Oh, neng ya sarua. Geus hayu ulin yuk. Hampura, Bebek. Ama keur nangguan lele. Kising aya nu maling. Lah bela durusan ka boga hayang ulin teu diturutkeun. Lain kos gitu, Neng. Geus itu nama hewa be kan geus sakali paparendean ka dinya jeung lele. Bebek, hampura. Bebek, Ama nggak mau kehilangan Bebek. Sayangnya Saka Bebek. Kasih Bebek, Bebek. Wah, bantuan aing minta tolong ku saya. minta tolong naon? Bebek bayi marah. Sabodo. Mana lain urusan aing. Ada kore nambung. Ayo ya. Ayo mananya nurut ke kami. Ayo. Ayo tinggalkeun aja mak kitu mah. Sudah gitu amat kain. Si Sule adat bogala lagi ajak ulin negara lati. Semua nakamana pun. Karasa aing. Kenaon ja? Le. Suka
wayana bantuan aing ge. Bu amat aing sia kita di tengah aing kalau si Muna. Kabeh kitu siapa bantuan aing ge. Makana lamun baturan minta tolong teh tolongan, lah urusan lele bae. Oke aing kitu. Telot ke ditu minta bantuan kalau lele sia. Langsung nungguin lele be di urusan. Ulin yuk. Ulin kemana Jing? Kemana bae? Mesti berduaan be. Ih, bebek mah mending romantis bae ke AA. Tolong ada kebubukan. Udah sabra boga lele diajak ulin negara rati. Kesel si Muna kemana boa? Naon sih ya? Naon sih? Terus gak bantuan aing ge.